Bantwana benkosi enkulu yakithi ekuphakameni. Phakama nokuyibongela kuShembe. Bengingazi, ngingalindele lutho. Kodwa umuno wasezulwini ungikhombile. Endlini yakwethu ungikhombe la isikhathi sisibi. Umkhuhlane ungakapheli emphefumulweni wami. Ngizobonga-ke ngesihlabelelo sesihlanu. Ngibonge kuNkulunkulu umno wakhe ukungikhomba. Inabathande uphila
nokuyikhetha inkosi esekuphakameni. Lamafa zezulu lo ome phambi kukaNkulunkulu uShumuel Mpofana ngikhona la eMaqadini. Ayibonga inkosi esekuphakameni. Sila eMaqadini nje siphuma kude. La siphuma khona siphume eNazaretha. Ayibonga inkosi esekuphakameni. La igaba yami khona ngathi mayithi ngiyabheka. Kwabheka emzini omncanyana kakhulu kodwa omuhle eNazaretha. Sikhula kule ndawo ngani zakwethu, sikhula sibona imangaliso zikaNkulunkulu azenzayo. Uma sikhula sibona sizwa ngabazali bethu sibancanyana. Ngizokwendlule ngicela kobaba abakhona uNkulunkulu abavumelayo angifundele incwadi yezihlabelelo 78. Uma ngifundele yona nje ayingifundele kahle le ncwadi isuka ku1 iya ku6. Ngisakhuluma nje ngibongele umfundisi uMpofana. Ngibongele mina ngayibongeli ngisabongela obaba uma namhlanje benyakaziseka phakathi komzweyingcwele wasePhakameni. Mfundisi uMpofana noMshumayeli uMpofana nomkhokheli uManhleko, abantu abafika uNkulunkulu wafika ezandleni zabo bamkhetha uShembe. Ibone ngibaphakamisayo ngizokhuluma izindaba zabo nesalukwazi sami esingizalayo sakacele okuyisona engahlala usizini kakhulu naso. Ngithi mangizalwa ngazalelwa kusona sinosizi. Ngiyabonga uNkulunkulu omkhulu wasePhakameni ngoba ngizomkhulumela uma lalelani kuwo umthetho wami bantu bami, ninike indlebe kuwo amazwi omlomo wami. Ngokhamisa umlo wami ngesiga, ngishumayele ukuniqandelisa kwamandulo. Esikuzwileyo esikwaziyo abasitshela khona obaba, asikukufihla kubantwana babo. Sishumele kuso isizukulwane esilandelayo izibongo zikaJehova namandla akhe nemimangaliso yakhe ayenzileyo. Yena wamisa ubufakazi eJakobe, wabeka umthetho eIsrayeli owayalezela obaba bethu wona ukuze bakwazise kubantwana babo, ukuba isizukulwane esilandelayo sikwazi sithi abantwana bayakuzalwa basuke bashumayeze abantwana babo khona. Amen. Ngiyabonga baba, ngiyobusiswa inkosi. Le ncwadi ikhuluma nami uma sesele sodwa sizingane ukuthi abazali bethu basitsheleni, basinikani. Abukho abasinika bona okukudla ngaphandle kwalokho. Yibona ukusikhulisile ngoba namhlanje ngigugile, namhlanje ngibona ingubo ngikhulile. Ngiyazibona izimangaliso ezenzeka phambi kwami, ulandela izinyawo. Ayibonga inkosi esekuphakameni. La kuloku uNazaretha sisuka njengoba ngithi sisuka kude, silandela izinyawo zikaShembe. Ungakhula sibananyana singaka beselala ngaphambi kuthini. Ithi inkosi esekuphakameni vumelana abantwana beze kini ngokumbuso wabo, umbuso kaNkulunkulu ngowabo.
ngekitshela ezinye insizwe ngithena zikuthi ngibone nje lekhanda elimhlophe belithindwa injamhlathi kube ngibiza eduza lathi ngihlale la ithuzu kwesihlalo ebese ngiphulula singazi ukuthi wakha kanti ukhona into ayakhayo enkulu ayibongo sesiphakame sikhulileke ngemiyalo kaShembe bashiya abazali bethu bashiya singena lutho asinamakana namhlanje ikhale lethu alikho elinye ngaphandle kwaleli ayibongo sesiphakame kuba khona okukhulu engikubonile uma isalwazi sisekhona singakadluli emhlabeni sikhona lapha eNazarethe besakhe umshushwane kulomkudlana omncanyane nje umshushwane kodwa ubumundi kakhulu ma usugcwele besakhe kuwo ngithi but 5 meter ukusuka kuwo kuze ekhaya sakhe phezulu kunomkulo omkhulu ngalo ngaphezulu umngeni kuthiwa yibhisi kuthi ngelilanga uma iphumile semhlanganweni kaJanuary sihlala sodwa ngesu5 ekhaya aphuma uMasabule simphelekezela uma ayofika kwiphulumenti athatha iphulumenti ahambe ephakameni uyenhlangakazi uthi umhlangano usephakathi nendawo sihlalele nje hawu ubani lokhamba lapha hawu isalwazi size sikhaphisela siphuthume fese mphatheli zokudla hawu ma wabuya ekangaka namhlanje kwenze njani athi hayi bantu ababengizonibheka afika hlabelele inkosi yethu simakade simi phambi kwakhe sihlabelele sonke phakathi kwekhaya akuqathandaze la ekhaya sinobaba okhona osigadile la abadala bayamazi njengoba uNcwane ubaba uRufus Mthetho ugijimayo ubaba kaZulu kodwa wehlala ekhaya eNazarethe wethu umama ephumile athi ngizosihlala nazingane ngigade sasihlala naye ubaba uMthetho afika uma yasase ngithi u1956 ekseni ngizophuma sihambe sesikoleni bese ngibona ebusuku ngilele ngibona izulu liduma libaneka kakhulu uma uyangeza lekuseni ngibambelele kuyana ngigeza inyawo ma angiphuphile ngibonile ebusuku manje izulu liduma kakhulu libaneka athi umntana mlenzele ngithi mabe libaneka kakhulu athi umntana mukubona into embi into ebuhlungu kodwa ukhona uShembe la ekhaya sibambelela kuShembe asazi-ke kwabanye uma begudluka kuShembe ukuthi bowubambelelaphi siphume sesikoleni ibalele kakhulu ilanga kuba nesikhathi ngalanga kithi-ke eTranskei phezu komzimkhulu uma izulu lizoduma uyobona ngey'nkonjane ey'ningi ekuthiwa amadlonkomo ehamba isikhonyane phezulu ehamba ekhala zithi isikhathi uma zithi irisi siyoqala usokuphuma ifeni emhlophe njalo uMnazarethe ngugqokile iphumelele futhi khuphuke kuthi emva kwalo usokhuphukeni njengaleli ifu esimnikeze uShembe isambrela ikhuphuke emva kwalo ukhupheni imnyama tebhuka usokushawa insimbi esikoleni kuthiwa siphume thanda zoqedwe sithi siyofika emakhaya hayi usokubonakala ukuthi kubi imithi emkhulu isilala phansi ngomoya fike ngikhulule nazi inkomo eqeleni phuthume ngibuyise inkomo ngokukhulu ukusheshsha yayaluza lekhaya nengane zakwethu seyifikile sixoxe isimangaliso sikaShembe indaba enkulu uShembe owehlela abantwini ababengenayo inhlanhla sizwe simpisholo zake saba nayo inhlanhla ngoba noNkulunkulu esefikile phakathi kwabo kuba khona abangaboni bese ngihletha nyoba ngicabanga ngoba ngiyacabanga ngingedwa ngithi nakuqala uJesu Kristu azange bambona abaningi abanye bambona ukuthi uNkulunkulu babona izinto eziningi sezenzekile uma bebona ukuthi hawu indodana kaNkulunkulu namhlanje kusenjalo singene la ngesomathole ngesinkomo ngivalele ngingene endlini ngingene impela endlini sokubi
esokumnyama impela kumnyama ngathiwa namanje 6:30 uma kusebusika khayitho makhandela kodwa umama ungena wahlala la shaya iphambano kuzokubeka lo ndaba sitele la kuyekubaswa ekumayizulu duma manje mina bese ngihlala ngiqondana nomnyango ngiyibonile lento uma kuqedwe ukuthi ngoba mina ngibone leli zulu angihlale ngiqondane nalo mnyango ukuze ngiyibone lento ezokwenza ngoba mina ngibonile liwisa mate la ngaphambili utshani obuthi utshani sinandi avaleke utshani uvaleke uvala amatshe amaqhula amatshe uvaleke igeke lingabonakali lingakani likhipha amatshe isimangaliso line kakhulu lidume ngani zakwethu uthemba emzuzu emithathu sathi sihlele kitchen kwethimile kwasha udodo lohlele phezulu wathi phansi sihlabelele selikwazi sami lathi inkosi yethu simakade siphambi kwakho indaba inkulu iphatha usize kungena into engiyibuka ngamehlo njengoba ngibheke emnyangweni yila kungena khona unyazi uma ngingena lutho iqondana nami kodwa ngingena into engango yesigubhu sika 25 liter ingelele intiza kancane ithi phakathi nenendlu kuvulwa izindlu siyasithi mali izulu liduma sibeke ithombe ngambona uNkulunkulu wayeka phezulu ngabona umjivu laza ifakwe lemnyama lemhlophe ithatha lento ithithela ngaphandle yakhuma ngaphandle kanza kwethu yenzeka indaba kwethu kuhlaza kwahlaza wonke indunga kade ngavala amehlo ngifuna ukubuka angibona umuntu lenze sokhona ikanyeze zenza nje yangena lento yangeliza kancane wehlele ekodweni ngibona umjiva nje bafowethu kuyichipha ngaphandle yakho lento uma yenzeka kungena okubovu kungena okumhlophe lento zingena ishintana phakathi kwalomuzi alisanethi izulu lekilisma athi lo mama uthena ngasemnyanga anikwenze njani la ekhaya yahlatshelelwa ngithi impela lento yenzeka isikole saphuma ngo-11:30 ngithi impela lezi ikhathi 4:04 5 lolenza lento lidlule uma lidlula siphume isalukwazi sami siphume silikhombe sithi phansi olwandle sithi ngaba-ke kushembe Anazareke lesakhe engikhuluma ngaso yiso lesi engisithola lapha ehlabelelweni ukuba sathi uma siphila saphilela ushembe akukho futhi okuyi ngoba sambona uNkulunkulu sikhula sizingane besihlala sodwa thina ngalezo ikhathi abazali bethu bebebaleka bebeleka ingane emhlana behambisa ivangeli ngoba le ntombazane engitholile ukuba ngize ngibe khona yayingena abazali yathola umqalo wendlela 1920 eminyaka ewu7 omthola umqalo wendlela wahlala naye uzathatha nje uthakamiswa lapha kulowamuzi kuthi umzi kaMpofana uthathwa uNkulunkulu uthi hlala la ntokazi yacela siyogada ehlungeni nasebuzimeni sohlala nawo lidlule izulu ngandle wethu uma sithi siyaphuma lo mfula lo ngaphansi uvindelo lo mfula ngoyisi bihlangane lapha ezansi wasokuhlehla lo mfula lo kunomgwaqo ophuma ngala othi esithi thina masiphuma ngawo bese sihamba ngawo right through uphume wathi umfula wazozodika ngala umuzi waphinde wazohlangana manje sesesiqingi ime kanje le ndawo ideke ezansi ucila la ngale komuzi uma umile nanga amanzi yabantu bangenzeni nanga amanzi uma uthi la asengene isipayeni izinkomo zigcwele isipayeni uma sithi sibuka umhlaba abantu babezintabeni babuka lo muzi la ekhaya kunendawo lapha ngaphesheya esesiphushela kuyona izinkomo amaphoyisa ame lapha bamemeza
senza thina sezilutho ukuthi abantu bamenze kuleli thumayo babuza akule malanga lutho na cha kushayeka ngalutho khona ushela samshe ngisho ngakhothi ngihlupheka ngalo ngeze ngimlahle ushela ngoba lo ubana emhlabeni okasezulwini funa sikulwele sokulokho ngoba sihlupheka emhlabeni ngani zakwethu ladlula isulu sihlahla sila zonke siphakathi emanzini siphakathi zonke ihlahla uthi uma lizola izulu sokwethe nogogo isilwa sasimatolweni cha ngithi ngisentabeni ngimenyeza uNkulunkulu nkosikazi kaMpofane eNazarethe abese kuphuma ngokukhulushela uthi kuthuma ngiyazi ukuthi awunamali nayi gibela hamba ubheke ingane ekhaya owazi la singakafiki khona esazi hayibo kungathi inkingi ikhona asizame indlela ukuya ekhaya esulwini ngoba njengoba silana nje izintambo zikuye isho ngani inkosi lange ithi njengoba nilana nje nifana njengesihlahla sikatamatisi sesiney'mpande ey'ningi uthi nonke njengoba nilana nimilela kumina olele ngiyamuzwa ukuthi ulele ngoba intambo yakhe iyancipha uthi uma sixoxela sokufika okhokho cha uma ngehla ngiphuthume ekhaya ekuphakameni ngiphoqa impahla zami ngigibela iphulumenti ngekhe eDurban station bese ngigibela ibhasi iphulumenti ingehla eMaritzburg kushintshana iy'timela isitimela siqhamuka eGoli sithulula abantu abaya eKokstad iyona phulumenti esiyigibelayo uthi besehla-ke ethenga ithikithi ebesehlalela ebesingena itreyini bese siyongena-ke ephulumenti uma angene kwiphulumenti ahlale athi uma ehleli zingene iy'nsizwa uma isuka nje iphulumenti ijubalala bese kuyaxoxa bese kuqhamuke iy'nsizwa zimhashe lo mnumzane umnumzane zimhashe zithi hawu insizwa kithi walana namhlanje eli kangaka athi hayi phela niyazi uma sengihamba ngalesi sikhathi esingafanele ngihambe mina noma kuvala unyaka kodwa kukhona isitolo senkomo esisekhaya esitolo sekhaya silethiwe umuntu othile uthi hayi kukhona unkosikazi usebaxakile unkosikazi mumbi kakhulu usebaqedile abantu kodwa sifuna ukumshala unkosikazi simkhudluza bathi hawu lo nkosikazi akasekho athi ngifuna ukuthi umuzi wakhe ubuze ukuthi umuzi wakhe owawula washonaphi lo mnumzane uyaziwa-ke ngakithi uma kungena ihlobo uqala umbila ukhipha intshakaza ukhipha abantwana kuyokanje ukuthi imali kule nyanga umhlaba wonke wangakithi bathele imali ngoba ubamba amatshe nanka la matshe echithe ngegcwala igceke nansi le mvula isiyenzeka uthi uma mayixoxa lo mnumzane cha impela ngiyovalelisa ngoba isitolo senkomo sesibayeni sikhuluma indaba kaNkulunkulu uShembe wafika emhlabeni baba nenhlanhla abazali bethu asazithina noma siyoba nayo inhlanhla ngoba namzokwana sebehamba basibizile bathi bantu bami sesihambile emhlabeni wathi nibambelele uShembe ngiyabonga uma nami ngisela ngingazi noma mhlambe ngiphelele yini njengoba ngikhona ngigqokile mhlawumbe uba ukuthi angimphathele inkozo nje ukhona uShembe afuna ukukudluza ngoba usukungakwazi ukwala ekhaya unakulunganga kulungile unakulungile kanti akulunganga uyazi impilo yala ekhaya uyena yedwa ophethe izintambo zasezulwini uthi umama idlule ephulumenti ifike yehle cha nanti indaba iqhamuka nalengane ibisibone ebusukileyo udlula isikhashana ibisifika le ndoda iphethe izikhwama zayo ithi cha mina ngangithunyiwe ukuthi lo muzi ngugudluze cha mawami unzima ubambelele kangaka le nyanga enkulu nganga wathi inyanga yamuShembe ayinkosi yasekhaya angayele enyangeni yakho wadla amakhuba lwakho cha sidla amanzi la ekhaya noVaseline akukho Shembe sinakho ithemba lethu silibeka kuye
uma simbonile edlula ngisho sibona imoto yokuqedile idimoni lizobaleka. Manazarete ingwele indoda ithatha igwama igijele emfuleni ithi hayi ngiyazilahla namhlanje igwama kushuthi impilo yami yonke uma sokhona lo nkosikazi kushuthi bonke abantu bazobaleka baye kule ndoda kushuthi mina seyiphelile yami impilo ngiyayibonga inkosi yasePhakameni. Ngakho-ke ngani kwethu ngikhuluma le ndaba kaNkulunkulu ushembe efike emhlabeni uNkulunkulu ongabukeki besithi masifika la ePhakameni simbuka ngithe mase ngithi thuthu ukuhlakanipha ngase ngingenwa kokugula engakwazi sesisukile eNazaretha. Izinto zethu zabhimba ngokusuka kwethu eNazaretha sesuka saye emapondweni phesha kumthafuna. Ila izinto zethu sathi masifika khona kwaqala usizo uNkulunkulu asePhakameni wathula kwabheka eMpumalanga naseNingizimu naseNyakatho. Sasongena kulomuzi sathi singena kulomuzi bawuthungela ngomlilo. Ilanga libalele bawuthungela ngomlilo. Yasha indlu kwehlumule ngaphakathi siphakathi endlini. Yacishwa phansi indlu. Siphakathi uthi umayeka baba sishe. Ngoba uma esenzile umuntu ufuna ukuthi ayenze ayiphethe. Inkosi yasePhakameni ithe mayiseyizona ukuthi ingane zami azibuye zize kumina. Wasithatha inkosi yasePhakameni wawusibeka eNtanda. Uma umbofana ke mina ngimazi. Ngikhule ngamazi nje. Khule mina ngihlalela noma eNazaretha kanti ubaba umbofana lokwahlala elentene eNtanda uyagula yathi inkosi yasePhakameni woza eNtanda uhlale khona ngoba uyagula ulinde. Ubaba uhambe semncane kabi namhlanje sengidlulile emashumi nesithupha neminyaka ngaphezulu. Sengikhulile nje ngidle imali kaHulumeni sengidla nemali kababa ngoba ubaba zange ayihole. uNkulunkulu asePhakameni ngicela Nkosi ungigcine futhi ngaphezulu ngikhulise labantwana shembo ngiphekona ngoba bami abantwana engibatholile uNkulunkulu ngoba ngishade nonkosikazi bahambe bonke sihlanje ingane. Sasocela izingane inyangeni yezulu. Inyanga yezulu yafika nabo ngobhasikiti. Kufika omnye umama uthi hayibo ngibona isimangaliso umkhokheli ngibone ubaba efike emesangweni wathi haba ngibaboni labantwana thatha lo basket ufuke ubeke phezulu kombhede izingane zabo sasiyocela izingane eKBC. Ingane nginazo zu8 amantombazana umfana oyedwa kodwa lengathi ihambe zonke sikusele ingane ezintathu. Asinayi nomfana kodwa uNkulunkulu asePhakameni uma esipha uthipha lamantombazana amabili nomfana umfana phakathi nendawo. Lezi ngane sipho uNkulunkulu uthi ngizokunikeza hayi zakho. Ayibonke Nkosi yasePhakameni. Sikhona ke siteni la intando umfana uhambile 1968 sasala sizintandana. Wasitshela wathi bantu abamsingiyahamba sisale noshembe. Iyahamba inkosi ilanga lama-Afrika sasikhona emzini wasePhakameni kodwa ngizongena khona ngoba kuvuse usizi. Ahlala umthakathi wendaba awusoka madoda. Ahlala uNkulunkulu. Wahlala uNkulunkulu elethe sihlezi naye esitshela lo mama esikhula kuye athi bantu bami nambona lo nje befika la ekhaya athi uNkulunkulu. Amen. Fika umuntu ohlelehle kanjalo umntwana wasezulwini uNkulunkulu uqobo lwakhe. Sithi masisuka emapondweni asisuka sokhona sikudlile. Sesikhumbe kunasesisha. Umzimba wonke wakhuphuma sonke isikhumba. Sasihlala thina singagqokile sisenze nje. Yabona amakhwapha lawo nemviko le. Wechigazi kusuka isilonda sokushona ngala. Ikhanda lezilonda umlomo lo wonke ugcwele izilonda wonke inkopho ezisukile. Upoison esakudla ekhaya. Ushembe uNkulunkulu. Uthi kubaba umfana kufika isigijimi thatha umNazaretha wakho ukuthi amanzi lokuphuzise
uya ngasese ngathi ungabamba isihlahla ukhale kakhulu ngoba uzophuma idrop encane igazi ithi drop. Asibeka siphile lapho saba u2 days sathi mazidlula ingane zesikole sikekhala. Okade bafana abantu sesaba amaqobho ebusweni asisathi asagezwa sesigcotshiswa ngebrush angamafutha umzimba ukhume wonke umzimba akukho lutho nje la ungaphumanga khona ilonda. Awuthemba uNkulunkulu konke sesiphakame. Uthele emkhayideni kuyobikwa sibike ukuthi baba nangu umfowethu uthambile emhlabeni uthakambile uzovuka. Yavuka lensizwa yakithi samthatha samshonisa esibhedlela. Esibhedlela ufika wathi umshiyenze umxilongo bamxilonga bathi hayi sesikubambile khona into emila phakathi ethumbini iyona lekhipha ukudla umethu yadla ashaya inkwice bafike balinquma ithumbu balinquma u3 inch ukuyangalana ngalo ngoba selikhipha intambo lezi intambo ezifana nezomthombe balinquma belungalana ngala bese beliqhuma ukona umfowethu uyaphila una 42 stitches la esiswini. Yasala ke lenkinga kumina uPhilipongo engidla le ndaba 64 uzokufika isikhathi sokuba inkosi ifudumale ilanga lama-Afrika. Maliqeda ukufudumala basokuhlala uNkulunkulu omdala umothi uma udidekile uze la mina ngikutshela ungafarisi Niyezo maNazaretha. Amen. Ungafarisi oza la mina ngikuvulela incwadi ezabhalwa la ekhaya thina siyamazi ukuthi uNkulunkulu. Amen. Akazange bambe futhi asose ukwetshizwe nomhlaba. Woza lathini njengoba ngikutshela ngalesalukwazi esizala mina ngithi saba neminyaka ewu7 1920 isona sasishayela egumbini izinto zonke zazenzeka kuyo. uNkulunkulu lothele esihlabeni ungamphazamisi. Sikhule naye eNazaretha uNkulunkulu ukholo lwakhe kodwa kuJesu Kristu ngokulunga ithi kwasesephambili izohlala inkosi kodwa bonke abantu basesogweni ngokulunga kwakhe. Imizi sidumuzela la isigijimo wenza kumina nabe ngitshela kona inkosi wayekhona ubaba kwabuncane kuneyintisi ngafanele sikhuluma abantu bazazi ngoba sikhuluma indaba zikaNkulunkulu khona izinto zangaphakathi nezangaphandle. uNkulunkulu sihleli wehlele eNazaretha wehlele ekhaya hayibo boyibuthi izinto ungakhulumi akaze abambeke ubaba ayikizulu wakwatha lesihlalweni sakho esinikiwe. Amen. Nalohleli hlele esihlalweni sakhe. Into khona umoya ngubukho njengoba ehleleshe nje uSathane ukhona ngempela uSathane ufuna ukusikobela emgodini ongena amkhawulo. Ngithi uma sengisela nalokufa nasenguthi nginciphisa amabhluku engixakudini kanti kufa kuyangidla ngaphakathi nganciphisa amabhluku namanje akona amabhluku alinde nomfanyana wami amabhluku amahle ngangwagqoka ngoba sebesigqoka sibebahle sibekilindele samaNazaretha ukuhleli ukulindile ukuthi umeyikhula kanti ukhona ukufa kuyangidla ngaphakathi. 64 kuhlala kwinkosi yasePhalamende 78 ithi inkosi mangiyobika ikhuphuka iyaphezulu kwentaba yomhlangano ithi mntanami ungathi udlile thana uNkulunkulu ucela ungiphilise ngase ngikhala bathi ungakhala cela uNkulunkulu asePhalamende angiphilise wathi inkosi ibusise wanginika amafutha wanginika amanzi kwenzeka isimangaliso ngenza kwethu kuthe ekseni ngakusasa sesiphuma siyosebenza qala ukusebenza phezulu kwentaba sihle laphana kulungisa insizwa zilungisa ukuhle phezulu kwentaba ngabona sengisele ngedwa lapha ya insizwa sezila singena ekseni ngo10 washo ufolokho semahlabele lezi insizwa ngithi ngifuna ukusuka ngiye kuzona ngabone ngibuka bese ngishaya uvalo sengiqhubeka nala ngikho ngingedwa la. Sithi mayibusisa lezi insizwe losithini sibenza nazo ngathi mina ingasala ngilambile angisazizwe ngisho egazini of wathi ngethu akunileko siqonda mina uthi wena usukhathele ngithi ngacabanga ukuthi hayi usukhuluma iphutha baba
sengikhathele Nkosi yamakhulu kodwa yabona lamatshe etakwa yimina mntana namhlanje ngisekhona ngisaqhubeka sebenza la ngathi ba ngizokuthi gidi egazini ngaqhubeka uJamaqala ukhanyisa uyibani wasehlabelela bese Nkosi yethu bengivumelo mama unikelwa la okukuhle unikelwa kujathuliwe kanti uNkulunkulu yangelapha wathi mokuye umhlangano sifike ekhaya bese ngithi inkosikazi ngicela uphume endlini ngizokhona ukunyakaza amathumbu okushuthi sengiyafa waphuma unkosikazi ngafaka umshuthu ngathi buyisa indishi kwase uphuma into engingayazi kwaphuma into ungathi ukade ngishawa ngeyibhalela igazi seloma ngaphakathi iqhazi ngidonsa lezinto ngidonsa kwaphuma igwebe elimhlophe nje igwebe elimhlophe lagcwala indishi hawu kodwa ngiyashanga phathi uyeza ngiyakonyuluka angifuna ngifa ngone ngifa ufuna ngivele ngifa nje ngifice sengithule ngathi la ngivula khona sokuthe damu hawu kwavuleka amadlebe kwangathi konke eyikhishiwe emadlebeni ngawuza umzimba wamulula ngathi ngalamba hawu uNkulunkulu wasekuphakameni ukhona kukhiphile amen hawu nkosikazi nginekudla aphake soba khona indishane engake ngidlela kuyo edlela ingane nenyanga ezintathu hawu bese ngidla lathi phela iviki hawu bese ngifokusa ifight ibro shem nganganga ngathi ngesibuweni wabona ikhanda lingakihlahla yabonga ushembe amen usukwana ngelashwa ngibuyanga ngikhule kuze kube namhlanje ayibonga inkosi esekuphakameni manje kanti sifunani angifuni ukuthi uma ngingaphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu uma ngikhuluma indaba kaNkulunkulu nazi nomgodla kaNkulunkulu kusuka kwakhe kuphakameni ephume ephameni sesikhona besibuka kodwa kuye kube buhlungu uma ukhuluma umnkenunwayinwa inyawo ngemuva esigudluka ngiyabonga uNkulunkulu asekuphakameni uma enginika leli thuba ukuba ngikhuluma kwami ukuthi uNkulunkulu asekuphakameni uNkulunkulu kanjani ungifundisile umama untokazi kaCele yakufundisa ngoNkulunkulu yathi uNkulunkulu fanele umesabe la uhlala khona endlini usike khona la ukhala khona usike khona ngathi mina awuma into khona bengikhule ngisitoti kakhulu bengisitoti ngoba phela sikhulele la emathempeleni sishana nangamacansi khona la ephakameni sithethiso omama kusho ukuthi ke ubusukina ungathi awusazi kanti uNkulunkulu ukhona ukubhekile ngibonge kuyibaba inyanga ezulu ngibonge kubaba uThingo uNkulunkulu wethu lo uNkulunkulu omuhle nomusa noma singahlupha kangakanani baba ngeke sikushiye sidake baba singakwazi baba ukuthi sokutholaphi ngoba baba sakubona ukuthi uNkulunkulu khona into esiyibonile kodwa khona la ngifuna ukudlula khona futhi khona lilanga ezokwenzeka njengoba lenzekile ngikhona ngina umgodla walamadoda akithi ezulwini la sakhamuka khona ngoba abazali bethu babengenazi ingane bathi sathatha emgodleni wethu nina naningenazi ingane nina lezi ingane esinipha zona ngeke zisafa ingane lezazifa endini yakwethu amakhosikazi kababa u4 efe izingane unkosikazi umomdala wami wenengane ezu11 zafa zonke bokuthi mayizala unkosikazi azale nengane afe omyahayisa ngazi ukuthi ushonile kodwa bathi uma sengena umfundisi umpofane kuphakameni base benikeza ugili washo futhi wathi aninayo inzalo siyocaphuna lapha einganeni zethu sinike akuzona ezinto ezingane zethu kushushela thula thina sinikelelwa la ekhaya kukhishwa inkomo umpofane beshaya inkomo athi mangishaya inkomo baba ngikhulekele lezi ingane sazi-ke thina noma thina siyofikelela yini ukuzona ingane uNkulunkulu asephana siphazona uba siyinikelele ngoba izinto ebezenzeka khona silapha kuleya minyaka izinto ebezenzeka lezibuhlungu kodwa ushebo ushuthi wesiqadile ngoba bekwenzeka nje sathi sihleli siphume eparadise sihleli sithi into zasiyitanda uzoqhamuka umnumzana nje eGoli Nazareth wafika wathi sibani
sukana hawu shembe sokibelaphi samuka sathi lapha ngasemakhosini bayazi abadala la esibawini esincane khona indlu yamakhosi safike samakhona sathi sisabuka nokwethu sukwenze njani ibhasi yokugcina isuku 5:30 awu nanti le ndoda ngithe sukana ngizululeke unyawo la awu shembe sakhuphuka siyesabuke emsahweni kaKhasimbe kubi lapha kodwa ushembe wasikhathi sasufika khona ngisho ukuthi izinto bezikhona ukuba siphume sihlaba umhlaba wonke sigijime kodwa ngoba uNkulunkulu besibhekile namhlanje sisekhona kade abazali bethu bahambe emhlabeni uba uhambe kuna 18 years hambe kuna 18 years kodwa ngilwile ngigana amakhosikazi echitheke hamba kodwa ushembuzo wanginika uNkulunkulu wangiphosikazi njengoba ngihleli nginethezekile ngisebenzi kodwa ngihleli nginethezekile ngoshemba yibonke sesiphakamile akazi-ke kobaba bazongithinta unendaba le ngifuna ukuyibeka kaShembe umama njengoba ethi ngizelwe abantwabami ubaba wami kuthiwa wafela eDanje eMalahleni umalume wayekhulelwe esiswini ugogo sehambe yogana kaDlamini umama wesisale bayintandane wasethola umkhulu wakhe wamthola owesephendukile owesebenza la eFlanders abaningi eFlanders abayazi la ePhoenix washukela athi bese ehamba naye lo mntwana uhamba naye ngoba uyintandane ntombazanyana eneminyaka ewu7 athi umefika la kubaba mkhulu athi ubaba mkhulu awu cele yanhlele ngani injani uhamba nayo ebeselibeka udaba lawo ubaba wakhe wafele eDande unina uhambile ogana ngimthola manje hamba ehlala kanti ngiyamazi uyise wakhe awuna nginike yona lengane baba Nkosi yamakhosi ebesemdedelela kubaba ngisho ngithi ngizalwa inkosazana la ekhaya eyazi imithetho la ekhaya lesalwa sasibhala izindaba zikaNkulunkulu ayibonke Nkosi yasekuphakamile le ntombazane ithi ma sengikhona 1960 umalume sekhona wegula ngekhanda umalume engena nje aqoqa udaka aluphuze ligwalisisu egula ngekhanda isibongo siyinkinga ngani zakwethu ngoba konke lokwenziwa isibongo siyabona uNkulunkulu mayikhuluma izinto sizeka athi uNkulunkulu ungayitholi ingane ungakabikho emshadweni ngoba lezi ngane ziyonhlupha kokushiya inkosi ilanga lama-Afrika athi lo ngane ziyonhlupha ngoba akuzona ezenu lezo ingane uthi thina boShembe sifike nayo yonke into ngengizwe ubaba bekhuluma bethi hayi ayikho isokhethe engekho la ekhaya yokuphilisa uShembe uphethe nawo konke ehlezi lapha esitezi khona bazophila la ayonke sasekhaya uthi-ke umama ebhuti awuhambe uyofika enkosini ilanga ilama-Afrika lapha eParadise uyobika ukuthi ubaba umazi ebesefike kuka baba Nkosi yamakhosi ubaba angimazi udadewethu uGeli wagana kaMpofana baba uthi angize ngizoyicelela enkosini yasekuphakameni naye usengcono ekuguleni naye sewumNazaretha uthi amazulu awu4 kulamazulu awu4 ngizohamba ngiyomcinga cela uthi ma ebuya kwakuJanuary uma ebuya ngoJulayi bese kuthiwa umfana kaCele eNazaretha ebeseqhamuka besethi mntanami ngihambile amazulu awu4 ukhona ubaba wakho la emhlabeni ngicela unikele inkomo ebesethi baba ngiyayishaya lapha eNazaretha ngishaya iduna elibovu athi Nkosi kubusise sikhuluma indaba kaNkulunkulu 1960 sathi sitele ekhaya umzwakithi uzinzile umuzi waseNazaretha ungaphezu kwalentaba sesithi uma sihleli sikukuhle bese sizwa kuthiwa liwili ilanga silibone uthingo lenkosazana awuthi ola namhlanje ludala silibone uthingo lenkosazana iRainbow iphuza lemshushwane iyongena athi uma usefikile uNkulunkulu sibone qhamuka phezulu Jehova
Ayibonke sasekhaya. Hayibo indaba ikhona la ePhalameni asilandele simithetho yakushena ukuze sikwazi ukuya ekhaya. Uma sisahleli kulokho bese siyezwa kuyamenyezwa. Hayibo nini lapha ezansi kunomuntu osesitobhini le phezulu kaJawuza. Lo muntu umuntu omdala akasakwazi ukuhamba. Uthi lo muntu ungokacele akekho umuntu ocele ngaphandle kwakho lapho kwaMpofana bese sikhuphuka. Ngokukhulu ukushela siphangile siyakhupha le ndawo ndokusuka lana nje siyemthebheni. Kodwa iukhalo phezulu. Ithi mayidumba lapha phezulu ufike esitobhini. Uma siyafika awunanti lekhehle lihle sokusele lezinto ezingetha kwamandlebe. Ikhanda liyaqasa umlimpandla igoga ijazi. Sawona mkhulu. Yebo bantabana. Ubani ngubele? Ubele. Ubani igama lakho? Ebese zisho ngumanyani. Uzalo ubani udubula? Udubula izalo umthwalo. Hawu, wafana nomama ngisikhala. Awu, manje ukhangaphi? Ngikhangela ePitoli, ePitoka. Manje lana wazibani? Atangazi umuntu. Kukhona indaba enkulu engiza nayo bantabami. Njengoba mina ngilana kwenzeka isimangaliso uma ngizohamba ngiyele. Ingane yakho yaziyo nje yipi owunayo unkosikazi wakho athuma Mtolo awugogo. Ingane yakho yini entombazane ukhishiwe ugeli wafuna khaluma. Hawu uyena imina mkhulu bese khala awu mama awe mama akhali ikhehle iciphizi bese simqukula simbeka ngale sisifuna inkabi imbili simfaka eslipini sehle njalo sisufika ekhaya. Ayibonke Nkosi. Mkhulu kwenzeka kanjani athi wathi uzodinga umgodi lapha nophunywa uma usayilile uhlala ngaphakathi enkambini. Uthi wathulelwe uzoshona ilanga uthi waqhamuka kanye kanye uthi wazokhuluma kodwa uzodinga umgodi woza sihamba. Uthi sala lapha esangweni bathuke sabe sendele uthi ngafe baphuma nami ngaphuma kahamba kaze ngawufika ePitoli ngihamba ngezinyawo. Uma kuhlwa angifake ehlathini ngokusekuseni sithatha uhamba. Uthi ke manje ukhona into eyenzekayo kulahleka ikhenqe. Uthi uma kulahleka ikhenqe ngabanye abalazi ukuthi ikhenqe iloko uholisa likwazi okuyikhopha. Ogogo bebehola ngabo 26 okokulengana ubese holy pension. Manje mkhulu kwenzekani? Hayi mntanami kulahlekile. Hayi sobe 60 ke mkhulu ufuna ipension. Ebusuku afika ushembe. Webe imina ngilahlele into yakho ngicela ugoduke ekhaya. Uthi lensizwa ekhangayo inhle kodwa umlungu inempanda. Uthi inwele zishaya ngemva. Uthi yaqobezela ingoba egqokele emhlophe yakhasimeza nje. Athi mehamba abhekele elisibhalwa lemhlana ithi shembe. Uthi ngibhekelele lento uthi uma sokufika sengithi ngiyolungisa kwathi zami zohola. Uthi ngathi uma sengifikile bathi awuthanda ugoduka mkhulu wayishintsha izinto ushembe. Awuthanda ugoduka yathanda ugoduka ekhaya kuphi kusemkhulu lawe yasta khona kaJawuza base bethi buya kusasa siwenze lithikithi base beligaya ithikithi. Uthi befika ngakusasa ephushwa ngeinqola bafika bambeka le station base beligaxa ithikithi libhaliwe la ngaphambi ucele waseNazarethe kaJawuza leyo wehla khona. Bamthatha bamqula bamfaka uPhulumente. Mayifika kaJawuza mkhulu kuphela la imali yakho nethikithi lakho siyakuthatha siyakushiya la. Uthi uNkulunkulu ke akwenze imizamo ukuthi kutholakala abantu bakacela. Uthi ke umama umbonile baba kahle lo muntu. Uthi ngimbonile mntanami muhle unempanda kodwa lo muntu umlungu uyinwele zakhe ishaya kodwa ubhalwe ngemva. Abesethi umkhulu ngokubhemba kwakhe umuntu omdala athi ubhalwe uthi wathemba. Cha akubhala ukuthemba mkhulu ubhalwe uthi Shembe. Athi akubhalwe uthi Shembe. Sikhuluma indaba kaShembe. Amen. Manazarethe indaba inkulu la ekhaya. Ungayiphumela nje uyihambele mntaka Shembe. Ushila. Ukimpela kodwa ungathi ngikhuluma kwengathi ngikhuluma kabi kanti ngikhuluma kahle. uNkulunkulu asekuphakameni ngime lapho nje kancane. Ushembe ukhulumile wathi khona isikhathi esizabantu abami wathi nokhubani uyovula inkonzo yakhe.
wathi isihlwane sikamntwana sishe paradise sathi lo muntu umyekena aqhubeke wathi wena landela uNkulunkulu omaziyo wathi baba khona uNkulunkulu abanike emhlabeni wathi bonke lo uNkulunkulu thandaza wena ukuthi uNkulunkulu umbone ungaduki angaboni u2015 uzobona hayi ukuthi uzobona umuntu ongamazi uthe inkosi ithula ingakabekwa ngasangibona unkosikazi kamthukela ubaba ukwenza phesheya komngeni efaka okhakhi esekhala ethi faka ikhombongane ethi mina ngingena ushebe sesimukefaka amaphuzu amakhulu sikhona lekho uNkulunkulu akazayikhuluma iphutha uNkulunkulu ukhuluma iqiniso ozokwetha izulu nomhlaba emveni kwalokho aqhamuka omunye ubaba wathi angisaboni kahle cha ungaboni kahle esishaye phupha hambe wenze into amen sherikahle la efikeleni amen awu sherikahle noNkulunkulu wethu ngicela futhi umkhandlo oyingcwele ungaphazamisi noma ngavulane akuvulayo akwenzayo miyekeni akwenze kodwa ukhona umuntu akuphela kade ngibeka omunye umuntu la enyangeni eyiphambili ekhala wayivuzele ngapha wayimbelwa yimina ekhala ethi hawu nangu ushembu ungivimbele ngaphambili uthi umhlaba uyangipika uthi ngoba wonke angithandi uthi ngizoyibona ukuthi uzoyaphi lo muntu wenzelwa yithini igodi ngamatsha ekhona mina lo ngingaqala abantu abangaphezulu kwa40 ngilo ngikhona uNkulunkulu ezivezele ngithi ushembu usike ufuna mina ukuthi ngimazi ukuthi uNkulunkulu sebakhathela abantu ukuphipha ingomfi ziyangomfisa akusangeneki la endlini umuntu umthwala omnye baze bathi simfuna endwele ngophelelo wahola benje ayikade wafa lo muntu bathi usuku uyathula ebusuku anyamalala ekuseni ubuye umphefumulo uthi ushebe ngizobe ngikubone uzoyaphi salimba ithuna ngo4 o'clock ekuseni kwasha u5 ntambama silashona ilanga sasesimnyama udaba sibe lapho ifohazi enkulu lapho shayike cha impela lithi ukusuka naleya lapha ebhulubudini ubheka phansi ayikho into soyenza wena usaqhubeka amthenkethelela ukushela isikhathi esikhona busukhuluma uzositshela ukuthi wenzani emzini kaNkulunkulu la ekhaya DJ uzokhathala mkhulu ngibuyela lapha yanqabuna ngibuyela lapha kumkhulu uyafuna ukumbona athi uJulayi sikushitama sikulezela sikushitama sele fake masayeni cha siyahamba namhlanje soshiya ubaba umthetho okathi izinkomo siyafika uyazi sathi masifika nje siphuma ngale esigabeni esincane simphusha ngebhala umkhulu sathi masikhawuka nje yaseyimamatheka inkosi izulu lomhlaba wasemamatheka emekeleni athi awucele wathi nangu ushembe kamane ebusuku ngilele wathi awucele wathi kodwa wena ngomlungu ongabiyela umlungu bo ngowena umlungu angikubonile nje inwele ziphi sikhuluma isimangaliso sikashini kodwa kuJesu Kristu lesinayo amen wathideki uthi khumbulani indlela encinane indlela encinane yokuya eKristu le ndlela iyabangwa ifuna abantu abafuna uNkulunkulu ungazi uzofuna okunye funa uNkulunkulu inyama ayithatha nomphefumulo hawu lanihlike lathi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni hawu mkhulu wamamatheka wajabula umama nondodana wakhe umalume wajabula uthe hamba umkhulu siyomfihla emathuneni eNazaretha samfihla esegqoka ingubo emhlophe ayibonke wasesekuphakameni angazike uNkulunkulu asekuphakameni siningi izinto angenzele zona ngisacela ngisaqhubeka nempilo senabantwana abancanyana cela uNkulunkulu kaShembe anginike ithuba bakhulise amen angisho ukuthi ngilungile sihlushwa yikona ukuba khona phakathi komhlaba njengoba lithi igama umhlaba iyahlaba kunento eziningi ezenzekayo senze ukuthi inkosi masiphuma sihamba sifuna indlela yokuza kuwe kodwa Nkosi sishiye ngemva ilambu elikhaya
ngoba isikhathi esikusona namhlanje sinzima kakhulu, sinolaka phakathi, siyabona izinto ukwenzeka kwazo emhlabeni sihlezi kuona. Umhlaba impela uyasiphikisa ezinganeni zethu kakhulu. Ingane zethu zifuna ukuhlehla endlini kaNkulunkulu. Angazi-ke baba ekuqhubekeni nomsebenzi kaShembe. Baba Nkosi yezulu lomhlaba, ngiyazibongela Shembe oyingcwele umuno okungikhomba musungikhombile uNkulunkulu kaShembe. Ngijabulile Nkosi mangi kunyakaziseka umfundisi uMpofana, umfundisi wakho baba nohlonzo wahamba emhlabeni womthanda, ozomqamba igama wathi esifanele obulifanele izulu. Baba sizibonile izinto koma bethu njengoba ngifundele yancwadi eziningi engiyifunda, kodwa ngifundele yancwadi ngoba ngazi ukuthi isalukwazi sangizala sanginika ukuthi uNkulunkulu ukhona. Angihloniphe njengoba namhla ngisahlonipha, akaze ngikhonje umuntu ngomunwe. Ngiyaguga namhlanje, ngiyabonga uNkulunkulu asephakameni uma nginyakazisa abazali bami, nobungane-ke kukhona nala ngibe ngidideke khona njengoba umntwana oqala ukuphatha umsebenzi kaNkulunkulu. Maningi lamazwi Inkosi ibusise nekuzwile. Sobuyisela umthandazo kaNkulunkulu ngesihlabelelo sama-51 ukuthi ma kuphetho baba babe sesiphethe lo mthandazo wesabatha. Amen. Nkosi yobusisa ukuguqa kwabangcwele. Inkonzo yakho unayi usa inkosi